Dobar dan svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili, zabavno-edukativna emisija Pod sjajom zvezda. Pozdrav vas moja malenkost Draško Ačimović, novinar publicista. Još jedan sat lepe zabave u mojoj emisiji i verujem da će vam biti lepo, da ćete se lepo zabaviti i da ćete se lepo opustiti kod vaše kuće, bilo gde da ste, i na poslu ili na putu. Uživajte, bit će dosta zanimljivih gostiju, humor, pesma, zabava, zabavna, edukativna emisija, kao što ste čuli. Uživajte u narednih sat vremena. Pravo iz St. Louisa, Amerike, SAD-a, kako god hoćete, evo ovde je stigo, ko drugi nego Mirsad. Mirsad, dobro mi došao. Mi smo se videli tek skoro 30 godina. 30 godina. Da.
Znači, sad smo nekako na početku opet. Sad nije kasno za novi početak. Nikad nije kasno. Nikad nije kasno, a eto, novi početak. Vremena su drugačije, neka je bilo lepo vreme, nije bilo svađa, nije bilo, niko nije pitao nikoga odakle si, šta si, kako si, samo se cenilo što bi trebalo bude svuda poenta dobar i loš čovek. Pa baš tako, da. Mi smo imali tu sreću, kažem opet, znaš one stare narodne, kaže, da li smo mi sretna ili nesretna generacija, jel? Tačno. Ali, hajde da krenemo opet. Prvo, prije svega bih ja da iskoristim priliku da tebe pozdravim, ekipu, tvoje prijatelje, gledalce, obožavaoce, obzirom da te poznajem toliko godina i mi smo se dogovorili, prečo smo na Pertu, jel? Normalno. Nakon toliko godina, praktično skoro 30 godina, nema 30, zadnji put sam bio neki 90 i neke godine, ali drago mi je da sam, eto, napokon ovdje gdje sam započeo moj uspon i karijeru prije tačno 35 godina. Da, ovi neki novi klinci se neće setiti, ali ovi stariji svi će sa nekim lepim, blagim uzdahom, samo se podsjeti Dunavski cvet, to je bio dole na Dorčevu, kultni restoran, Plivorište 25. maj, gde su dolazili ona prava elita, nije mogao svako ni da ući. Nije mogao svako ni da ući. Mora si da budeš, a pijan nema teorije. Ne. To je bilo jedno kultno mesto, da tako kažemo, elitno. Pa ja sam često puta govorio i u medijima i uopšte u mojim nekim druženjima, ja sam uvijek volio da kažem da sam imao tu čast, naravno Beograd i tako dalje, ali po tome ćemo pričati nešto posle o tim nekim detaljima, pikanterijama i tako dalje, ali Dunavski cvet je nešto što je posebna priča za sebe, jer je Dunavski cvet je bio u stvari bukvalno ex-ju kultno mjesto. Bilo je mjesto u kome se nije mogao svako ni vidjeti, niti je imao mjesto da dođe. Bili su posebni tretmani, režimi, jeli. A posle ovog koji smo čuli, prelepe pesme, sjajne, moramo da krenemo, isto meni bio prijatelji sjajni, žao mi je duet Marija i Rale Čajić, tu je Mirko Čajić, sen se kad je bio kao dete dolazio kod mene kući. To je bio jedan duet koji je baš tih 80. godina, da ne kažem harao, ali baš tako harao po tiražima, ali ti si jedan deo tog dueta, direktno, sa tvojim pesmama, albumima, baš tako. Vi ste posle postali kumovi. Da, baš ti hvala. Pa evo, ova uvodna tvoja riječ u stvari govori koliko si ti dobar poznavalac materije, koliko dobro radiš svoj posao, i ono što je najbitnije i za tvoj imidž, vrstan novinar i čovjek koji se bavi ovim poslom. Zašto to kažem? Pa dobro, nema veze, nije ovo laskanje, ovo nije ni kurtoazija, nego jednostavno je to činjenica, ali sam ti ja duboko zahvalan da krenemo u tom pravcu, obzirom da smo, kao što rekoh, ja sam ovdje i počeo praktično moj profesionalni put, mada sam ga započeo u Sarajevu, i onda sam došao tu i tako je tu u stvari to sve krenulo. Pa ćemo se posle vratiti, vjerovatno i na Dunavski cvijet i tako dalje. Ali zašto Rale, pokojni, moj prijatelj, brat i kum na kraju, naravno porodica Čajić, Maca i tako dalje. I Mirko. I Mirko, pa naravno. Koji je krenuo njihovim putem, odlično peva i kompozitor. Da. Mirko je čudo. Kantautor. Uvijek je bio čudo. Ja sam uvijek govorio od malena, Mirko je čudo. Tako da kažemo, da se vratimo na tu priču, početke. Raleta sam ja sreo u tom nekom mom uzlaznom putu ovdje u Beogradu, kada je to sve se nekako zahuktalo, krenulo od zaista kultnih mjesta u Beogradu. Ja sam urbani pjevač, da se razumijemo. Ja nisam pjevao okolo, ali ja sam pjevao recimo jedan Ineks dole u onoj dole restoranu. Evo, sinoć sam išao baš onako da vidim to, evoluciram nakon toliko godina. Nažalost, nije više kao što je bilo, ali postoji mjesto Ineks i znam da je postojala tradicija u Beogradu gdje se dolazilo na dobru muziku. Bravo, upravo to. Ne mogu da zaobiđem, recimo, između ostalo, pokušat ćemo samo par tih mjesta, ali recimo jedan period sam ja bio jako aktuelan u mojim
nastupima na sajmu je bio otvoren klub narodnjaka koji je Džera, naš drug, držao. Jeli, naravno, tu su bili Laki, pokojni, jeli, i tako dalje. To je bilo kultno mjesto. Tu su dolazili, zna se ko je. Tu nije mogao svako da dođe. Ali isto bilo, sećam se, i ono gradski podrum, Romanitar. Da, to sam ja sve obilazio, ali sam uglavnom pjevao po ovim mjestima najviše. I onda znam kad se otvorio klub narodnjaka, Balkan se zove, nekad je bio Balkan u Terazijama, tu je isto otvoren, isto jedno. I onda sam otišao, sjećam se dobro, u jedan čuveni gradski, beogradski restoran Košuta. Da, to je. Tako? Da, to je. To je mjesto koje je čak i opjevano. Ima i pjesma u restoranu. Ja sam se odmah je bio čuveni koncert Bijelog dugmeta. Da, upravo to. Pored, tu sam ja pjevao, tu je bio opet, zamisli koincidencije. Kod Hajduške česme. Bravo. A zamisli što je to interesantno, kako je svijet mali. Tadašnji upravnik tog Košuta restorana, Zvonko Lodanović, je danas u stvari Mirko još je njegovu čerku. Zamisli kako je to se sve nekako zaokružilo i meni je bilo, ja sam želio da on danas bude ovdje, jeli, između ostalog, jer on je, poznaje mene, poznaje te, sve živo. Međutim, eto nije se... Moglo bi što da pridoda... O, da, kako da ne. Ali dobro. Uglavnom, ja sam tu pjevao jedno ljeto, bilo je fenomenalno. Fenomenalno ljeto bilo i tada su mene u stvari bezecovali i odveli u Dunavski cvijet. Naravno, moja estrada beogradska koja je stajala iza Šević i Mumin Nada i Milka i Raja, oni su mene pozvali. Naravno, ja sam se oduševio. Prvo, ja nisam mogao da vjerujem da sam ja ipak da idem... To je bilo vreme kvaliteta, nije mogo svako... Wow, pazi, Traško, sjećaš se da je tamo svirao Perica Srejić, orkestar, 6-7 ljudi, svirala se sva muzika svijeta jer unutra su bili svi ljudi svijeta. Pjevali smo. Tada je pjevao taj čuveni prvi pravi profesionalac, Mostarac, mislim da je bio Pendek Rasim ili ovako nekako. Čovjek koji je godinama ovdje uživao ugled, kao što je Mile Bogdanović u Sarajevu. I on je odlazio u penziju i onda su oni mene našli. Ja sam bio taj sretnik, ali oni su dugo hodali, tražili, istraživali i eto imao sam tu sreću s mene odbrati. Kada sam ja otišao, vjeruj mi, prvi put u Dunavski cvet, prvo to je doček dolar osoblja, pa lift, pa me otvali gore, pa izlazim iz lifta, čekajte opet konobari, a cvijeće izlaziš, znaš, ti praktično ne vidiš ništa. Direktno iz Pariza, iz grada Ljubavi, prvo festival Lira, jedan pravi festival narodne muzike u Beogradu, direktno je stigla Milanka Aleksić Mila, pravo na festivalu Lira, otpevala lepu pesmu i dobila nagradu za izvornost. Tako, Mila? Tako je. Dobro mi došli. Hvala. I čestitam. Hvala lepo. Znači, to je jedna nagrada koja označava da je ono prava pesma u duhu izvorne narodne muzike Srbije. Da. Šumadijska ona prava. Da. To je takozvana dvojka. Dvojčica, što kaže tada. To je lepo. A to je baš fino. Mi ćemo kasnije čuti nagradu. Koliko ste vi u inostranstvu već dugo? 20-ak godina. Tek? Tek. I kako je tamo? Kako se živi, kako se radi? Lepo je. Ja imam običaj da kažem jednu, to sam negde čula, za one koji znaju da žive lepo je i tamo i ovde. Što znači snalazimo se i mi tamo. Ili ko ima pare, znaju? Dobro. Više sam za ljubav. Ovo je sad vama treći CD, je li tako? Da. Treći CD. I idete po sistemu tiha voda bre groni, je li? Da, polako. Polako. Da, ne želim da, nisam tip da se previše namećem, mada, obzirom da živimo u Parizu, ja za to tržište tamo i sve ovo radim, ali moram da dođem u našu prelepu zemlju, najlepša zemlja na svetu. Prvo Srbija, pa onda Pariz. Vi ste ona prava rođena Beograđanka, je li tako? Rođena u Beogradu u Narodnog fronta. Da, normalno.
i volite se, normalno, to zna se šta je ona prava ljubav. Ja znam kogod ode, više se samo dođe ovako ponekad, pa se vrati. Da. Mora U stvari, tako. ja sam jugoslovensko dete. Pravo, ono. Ja bih da može ponovo da bude onako lepo. I šta traže tamo publika u Parizu? Pa uglavnom narodne, dobre. One prave. Prave, narodne. Znači, bez šunda ovog ovdašnjeg. Dobro, da. Nekako je meni sve pesme te lepe i sve to, ali ipak je harmonika, ipak je dvojka, to je ono pravo. Da li razmišljate ponovo o Beogradu i pevanju u beogradskim restoranima, ali... Da, uvek je to aktuelno u stvari. Kad god dođem ovde, ja volim da dođem u naše restorane i ako se pruži prilika da otpevam nešto u nekom restoranu, a ako se pojavi neka svadbica lepa, naravno da je Imate to. nekog obožavaoca ovde? Pa dobro, uvek ima A obožavanja. uvek ima. Prvo da te pitam, da li ćeš razmišljati još o nekom festivalu? Mada nema ih mnogo ovde. Nema ih mnogo, ja sam nekako, da kažem, verna liri. Dobro, on je malo zapušten festival, ali... Pa ne znam zašto... Ima sad još i Moravski biseri će biti. Da, biseri su negde, i razgovarala sam sa gospodinom Trifunovićem, da. I negde je to moguća naša saradnja. A kažem za liru zato što eto, već drugi put da učestvujem na liri i nekako su svi pozitivni, svi su, to mi se dopada, sav taj sastav ljudi koji je tu, tako oni, verovatno to je još uvek su oni u povoju dok se malo razvije sve to, verovatno će postati malo poznatiji. Onda pre nego što te gledamo na Moravskim biserima, da poručiš ovako direktno u kameru odavde, viš kako ovdje imamo lepu ribicu i ovdje male ribice. Sjajno da poručiš ovako nešto tvojim obožavacima, jednu poruku lepu, direktno u kameru. Jednom rečju ljubav, nema šta da kažem više, stvarno. Samo se volite i bez ljutnje, moram ljutnju da naglasim, bez ljutnje i bez ljutnje. Eto, to je moja poruka. U to ime, u ime ljubavi, živjeli Mila. Živjeli. Živjeli sve najbolje. Hvala. Ti puno uspeha tebi u gradu ljubavi i da se vidimo ponovo kad se vratiš ovde. Hvala lepo. I još jednom slušajte Milu kako to ona lepo radi. Živjeli. Hvala, živjeli. Danas mi je horoskop pogodio sve, danas mi od ruke ništa ne ide. Nisam prvu kafu popila, nisam tvoju poruku dobila. Oko mene trač, tera me na plač, oko mene trač, tera me na plač. Danas mi je onaj dan, kad se ruši svaki plan, kad se sanja ružan san. Danas mi je onaj dan, a bilo bi dobro sve da si ti kraj mene, a bilo bi dobro sve, pozovi me, javi se. Danas ti je prijatelj neki drugi znak, a ja evo ludim pred očima mrak. Kako vreme sporo prolazi, ja te čekam, hajde već dolazi. Oko mene trač, tera me na plač, oko mene trač, tera me na plač. Danas mi je onaj dan, kad se ruši svaki plan, kad se sanja ružan san. Danas mi je onaj dan, a
bilo bi dobro sve da si ti kraj mene, a bilo bi dobro sve, pozovi me, javi se. Danas mi je onaj dan, kad se ruši svaki plan, kad se sane ružan san. Danas mi je onaj dan, a bilo bi dobro sve da si ti kraj mene, a bilo bi dobro sve, pozovi me, javi se. Džab džabe, Alo Mobilni. Uplati minimum 200 dinara i do kraja godine pričaj i šalji poruke za 0 dinara sa Alo Mobilni korisnicima. Međunarodne pogrebne usluge. Najjača sila do sad, najpoznatija sa vama i uz vas, vaš astrolog i numerolog Almira. Od rođenja na desnom ramenu ima urezan krst, pomoću kojeg gleda u prošlost, sadašnjost i budućnost. Pomaže ljudima u nevolji, ljubavnim problemima, bračnim problemima, leči bolesti zavisnosti, vraća volju u život, vraća slogu i mir u kući, dugogodišnje iskustvo, znanje i moć. Sa vama kroz život vaša Almira, kontakt 061 290 1244, 061 290 1244 i 064 929 6550. 064 929 6550. Međunarodne pogrebne usluge. Džab džabe, Alo Mobilni. Uplati minimum 200 dinara i do kraja godine pričaj i šalji poruke za 0 dinara sa Alo Mobilni korisnicima. Glas ikonice koji iseljuje jedna od retkih u svetu, a jedinstvena kod nas iseljiteljka Angelina, posjeduje moć da vibracijama svog glasa iseljuje na daljinu. Mnogi tvrde da su već posle prvog tretmana osjetili olakšanje, bilo da se radi o ljubavnim problemima, zdravstvenim, kućnim, porodičnim i svim ostalim problemima. Otklanjam zastarale prokletstva i naglase. Za spajanje rastavljenih radim posebne rituale koji uništavaju dejstvo napravljene crne magije i uroka. Pomažem u rešavanju skupih sporova, uništavam želju za svim porocima. Uklanjam napetost, nervozu. Uz moju pomoć nestaje iz vašeg života pomoću Amailija. Vaša Angelina. Kontakt telefoni 064 534 7722. 064 534 7722. 061 323 3916. Još jednom 061 323 3916. Vaša Angelina. Međunarodne pogrebne usluge. Ako vam se nešto čita, onda čitajte novi broj Ilustrovane politike i Vivu, njen specijalni dodatak za zdrav i dug život. Ilustrovana politika u novom broju donosi: Tamara Dragićević i Miodrag Radonjić govore o svojim ulogama u filmu Igra u tami. Šta o mestu mladih u društvu misli režiser Stevan Filipović? Zašto političari u kriznim situacijama traže mišljenje crkve? Hoće li UNESCO da nam otme kulturno nasljeđe na Kosmetu?
Da li islamska država može da preživi intervencije Rusije i Amerike? Šta je zabeležio naš reporter u Banja Luci? Još jedno priznanje selektoru Zlatnih Orlića, Veljku Paunoviću. Proverite zašto se ilustrovana politika sve više gleda i čita, a tiraž joj neprestano raste. Nećete verovati, direktno iz Aranđelovca stiže nam ovde u Beograd meče. Kako je meče, koliko je meče i o kom meču tu se radi, gledajte i slušajte. Godine sam davno prestao da brojim, još si uvek meni i lepa i mlada. Ja još meda pijem sa usana tvojih, još mi uzdah mamiš kao nekada. Ja još meda pijem sa usana tvojih, još mi uzdah mamiš kao nekada. Ti si meni iznad sunca, iznad neba, iznad zakona, moja ikona, ljubav moja jedina. Ti si meni iznad sunca, iznad neba, iznad zakona, moja ikona, ljubav moja jedina. Mogo sam da slomim svako žensko srce, ludele su za mnom, skidale mi sunce. Odbio sam, nisam povoda im dao, ne bi nikad našu ljubav izdao. Odbio sam, nisam povoda im dao, ne bi nikad našu ljubav izdao. Ti si meni iznad sunca, iznad neba, iznad zakona, moja ikona, ljubav moja jedina. Ti si meni iznad sunca, iznad neba, iznad zakona, moja ikona, ljubav moja jedina. Sunca iznad neba, iznad zakona, moja ikona, ljubav moja jedina. Ti si meni iznad sunca, iznad neba, iznad zakona, moja ikona, ljubav moja jedina. Evo vidite, meče u prvom planu, BM Music. Zorane, dobar mi Dobar dan, Draško. Znači, vidimo da se baš nisi meca. Pre bi se za mene moglo reći da sam meče, ne za tebe. To sam od tvog ćaleta nadimak. Da, to je... Pevački nadimak. Ne, to je naslednji nadimak, familijarni meče, a pevački nije na ćaleta. Zorane, ti si u pravoj onoj Šumadiji koja nekada, nažalost, nema Šumadijskog sabora, to je bio fenomenalan festival i radio Šumadija je bila jaka, dražna. Znači, to je u neku ruku, pored Kragujevca, i centar torne prave šumadijske muzike. Da, tačno, Draško. Aranđelovac je pravi centar. Tačno, Aranđelovac je centar Šumadije, znači jedno vrlo lepo mesto
turističko-banjsko, gde... Pričamo o muzici sad, da. Gde, eto, dok je Radio Šumadija postojala, onda bilo i tih festivala i promocije razne i svega, međutim, sada, što se tiče muzike, nije nešto na nekom velikom nivou. Znači nema pravih onih nekadašnjih onih. Pa Bilo je i mladih talenata uvek i... U svakom slučaju talenata za muziku ima, to kod nas uvek postoji, znači mi smo talentovana nacija. Riznica uvek bili. Da, riznica talenata. Međutim, nema mesta za neko dokazivanje, za neko iskazivanje da se dokažeš kao talenat ili bilo šta. Znači, moraš nekim drugim putem ići da bi se dokazao. Da, nažalost. Kod nas su mnogo često sad i ne muzički efekti u pitanju, ali to je tako, šta da radimo, tako je vreme. Da, to je tako, ali šta je, to je, znači... Ti si ostao veran onom šumadijskom... U svakom slučaju ostao sam veran onoj pravoj muzici, Šumadiji, znači pravoj narodnoj muzici, znači novo komponovanoj i svemu to, ali u tom smislu narodne muzike, znači folk u svakom slučaju. Tebe često ima i na televiziji Flash, ja da pozdravim našeg dragog drugara Mirka, je li tako? Da. Mirko, pozdrav za Mirka. Radio televizija Flash iz Aranđelovca, jedna sjajna šumadijska televizija, koja sarađujemo godinama i sarađivat ćemo ako Bog da još toliko. Naravno. Ako Bog da da možda i Flash pokrene, ako je moguće, taj ponovo održanje festivala. To izvor je sada fenomenalan tamo gde se održavala. Ponovo festival Šumadijski sabor, mislim da bi to bilo fantastično. Da, tačno, ali to treba osmisliti na jedan pravi način. I da podrži grad, da to bude turistički kao u Vrnjačkoj banji, što je... Da, kao jedna turistička manifestacija. Baš u jeku sezone. Da. Dobro, ti sad ovo promovišeš u toj fazi. Da. To je materijal koji je izdao BN televizija iz Bijeljine. A ovde je glavni Ljubo Kešelj, legenda. Da, Ljubo Kešelj je... Svakom čast. Ljubo je... Izvinjam se. Osmislio... Pozdrav, Ljubo. Pozdrav za velikog genija za Ljubo Kešelja. Ljubo Kešelj je uradio, znači, glavni deo posla obuko je u ruho ovo što smo pripremili. Tako da, po svim pokazateljima kako je krenulo u Bijeljini i svuda, to se sluša već jedno izvjesno vreme, ne dugo, ali se sluša već i ima pesama koje su se izdvojile baš na pravi način. Imam dosta pokazatelja iz Republike Srpske, iz Bosne, iz raznih krajeva Srbije, gde je recimo pesma Gospođa, to je jedna vrlo lepa pesma, dvojka, jedna prava, s jednom pravom porukom za sve gospođe i za sve prvenstveno za neke koji su možda pravili neke greške u životu. Pa onda sad se izvinjavaju i kažu da je to bilo samo to, a inače zna se ko je pravi. Sjajno. Imaš ti nešto da... Hoćeš ti možda neki festival planiraš? Za sada ne, jer moguće sledeće godine, jer sada je već to prošlo ove godine, ne, ali verovatno nadam se sledeće godine da ću ići na Moravske bisere, jer bilo je neke priče sa Ljubom da ove godine to uradim, međutim, eto, nije se poklopilo sve kako je trebalo, tako da ove godine ne, ali nadam se sledeće. Zorane, ili ti Meče, mi se vidimo u to ime, uspeh ovog CD-a, da lepo prođeš. Hvala. Živjeli, ovako se drže, vidi se da nisi alkos. Je li tako? Baš nisi? Nisam. Pa vidi se, kad držiš ovako se švako držiš. Živjeli. Da znaš zvuči. Ćao, živjeli. Dobar dan, tabloidi, izvolite. Tabloidi. Šta ne treba da se vidi, turi se u tabloidi. Ako nisi obavešten,
do kioska tvoga idi, sveži tračevi i vijesti naći ćeš u tabloidi. Strašno, grozno, masno, tako negde, polujasno. Tabloidi. Evo, ovdje jedan zanimljiv, ako da ne kažem projekat knjige, kaže ovako, zbornik poezije, galerija od slike i gradske rime. Galerija od slike i gradske rime i to je autor, jedan čovjek koga vi vrlo dobro znate, jedan Miroslav Ranković, inače pisac, fotograf, umetnik, slikar, a mnogi ga s pravom nazivaju jedan od retkih onih kroničara starog i ovog, da ne kažem, mislim samo da je na Novi Beograd, starog i ovog današnjeg, sadašnjeg Beograda, našeg lepog grada. Mogu direktno odmah da pitam da li je Beograd i danas kao što je nekada bio? Beograd je i danas kao što je nekada bio, ja ga zovem grad koji je sačuvao dušu i ubeđen sam kao i mnogi koji ga upoznaju da zaista ima dušu. Oto toliko i stranih turista u Beogradu pokušavajući da pronađu ona osjećanja koja su imala u mladosti. Tebi je umetnički opus Beograd? Meni je čitao umetnički opus Beograd i sve što radim posvećeno je Beogradu, čak i knjiga koju držite, to je zbornik poezije, ima blizu 100 autora, nastao je u izdanju Zvezdanog kolodvora, naslovna stranica je upravo Beograd, jer je naslov Galerija od stiha gradske rime, a beogradske ulice su idealne za prikazivanje gradskih rima. Ovo je jedna knjiga koja se sprema, isto tako Sara, pogledajte, to izlazi, to je neka ljubavna priča, autobiografija. Sara je nežna ljubavna priča, tu će se osetiti i miris botaničke bašte, i miris Dunava, i boja Dunava, i mnogo toga lepo. Ovo što vidimo, ove slike, tipa se, koliko već prikazuješ Beograd, stari Novi Beograd? Koliko već godina ti je obsesija i u tvom umetničkom radu u Beogradu? Otkad znam za sebe, bavim se Beogradom i crtam ga, slikam, opisujem, pišem. Inače sam poznati kao prodavac oblaka, jer ja zapravo živim od prodaje naslikanih beogradskih oblaka, fotografisanih i opisanih reči. Koliko omladina zna to ceni i poštuje Beograd? Pa ceni omladina i poštuje, ja vrlo često pravim izložbe i trudim se da prilikom otvaranja svake izložbe napravim neki zapis koji je posvećen Beogradu, kao i ova bombonica, ovaj svita koji držiš u ruci, to je kratka istorija Beograda. Pogledajte ovo. Napisana kao pismo prijatelju, gdje on na 4 A3 strane saznaje kompletnu istoriju Beograda i uživa u njoj. Da, ovo je stvarno raritet. Gde se ovo može naći? Prosto meni je žao da otvorim kad je ovako... Na otvaranju izložbi svi posetioci dobiju poklon. A ovde je jedna, moram da se pozdravim, gledamo crno, pogledajte, ovo je koliko je originalno, pogledajte, pogled... Kroz brodski prozor. Kroz brodski prozor, Beograd. Ovo je tvoja ideja, jer tako sve, stvarno je fantastično, moram pokažem, jer mnogi neće shvatiti da je ovo stvarno pogled kroz prozor. Ja ću tebi spremiti, pošto sam ja veliki diskograf, sad nisam stigao, vrlo smo brzo ovo dogovorili, ja imam sve pesme napisane, otpevane u Beogradu. Tu imam na nekoliko diskova, ja sam to skupim još, možda mi još neka fali, međutim, koliko smo mi to uspešno uradili da mi nemamo nigde kompletan spisak pesama u Beogradu. Čak nema ni na tom čuvenom Google-u, ni na YouTube-u, ali ja imam tako neko i dobit ćeš od mene specijalno nekoliko. Ja sam skupio nekoliko diskova, recimo 60-ak pesama do sada u Beogradu napisano. Postoji pesma u Beogradu, pesma u Beogradu koju ja vrlo rado recitujem, a zove se Duša Beograda, pa ću vam pokloniti sa zadovoljstvom. Postoji na YouTube-u, gledana je, napisala je naša pesnikinja Zorica Tijanić i ja sam pristalica pesama, obožavam pesme o Beogradu i tvrdim da ih ima još uvek jako malo. Mislim da ste u ovoj našoj priči da ste uživali o slikama Miroslava Rankovića i njegovom delu, a sve ostalo sada ćete
kad pozovete direktno Miroslava i kad se s njim suočite na nekom, mi ćemo najaviti i sljedeću izložbu, tako da za sada možemo samo za kraj pogledajte ovde i uživajte u Beogradu, kogod voli Beograd, onaj koga ne voli, ja mislim, pored Miroslava Rankovića, pored Miroslava Rankovića ga sigurno volite. Miroslav je svako dobro i vidimo se. I u to ime za naš i vaš Beograd, prestonicu Srbije i sveta. I grad koji je sačuvao dušu. Tako je, to je najvažnije. Kažu da cijeloj Srbiji, ovako kakva je danas, fali ono malo duše. I stvarno dobili smo, nećete verovati, salon za dušu. Pogledajte ovdje u Beogradu, sjajna salon za dušu našeg najuspešnijeg fiziognomičara, Suzane Apostolov. Suzana, evo mi smo došli da prikažemo ovaj salon i ono sve što je lepo. Salon za dušu, jedinstveni salon u Beogradu, gdje ćete naći puno lepe, pozitivne energije uz opuštanje, a mnogi će se izlečiti. O čemu se radi, vidjet ćete. Danas svi živimo pod stresom i puni smo negativne energije. Potrebno nam je nešto pozitivno, nešto što će da preusmeri našu negativnu energiju pozitivno. Zato sam ovaj prostor nazvala salon za dušu. Znači kad se uđe u dvorište, niste više u Beogradu. Kad uđete u prvi prostor, dobit ćete svoj mir. Sljedeći prostor, niste više na zemlji. Onda ste sami sa sobom i dobijate punu pozitivnu energiju. Salon za dušu. Salon za dušu pruža nam još jedno zadovoljstvo.
Imamo fotelje za masažu koje se nalaze iza paravana, imate potpunu privatnost i možete dok se masirate da slušate afirmacije, da pogledate film i ostalo. Fotelje nam pružaju potpuno zadovoljstvo, namenjene su svim ljudima, znaju da poboljšaju cirkulaciju, da opuste mišiće posle teškog napornog rada, posle sporta, posle bilo kakvog naprezanja dovoljna je jedna masaža od 15 minuta. Fotelje daju relaks masažu, šijacu masažu i ostale masaže. Programi uglavnom traju 15 minuta. Dobre su jer ubrzavaju metabolizam, daju elastičnost koži i što bi mnogi žene volele da ostanu bez celulita, fotelje im pružaju i to zadovoljstvo. Posle masaže svi se osjećaju kao leptirići. Znači, jedna masaža nam pruža potpuno zadovoljstvo. Salon za dušu posjeduje i slanu sobu. Vidite, dole je 750 kg soli, po zidu svuda isto ima soli i plafon je odrađen od soli. Ovde postoje još i himalajske lampe. Imamo TV koji deci i odraslima isto pruža zadovoljstvo. Znači, dok sedite i dok se opuštate, možete imati čak i vođenu meditaciju. Slana soba prvenstveno služi kao tretman. U Soko Banji je proučavana šta sve može da izleči. Leči sve disajne puteve, sinuse, krajnike, pluća, sve vrste bolesti, plućnih bolesti, leči štitnu žlezdu. Efekat boja isto se menja koji utiče da se osoba u potpunosti opusti. Slana soba leči svaki vid alergije, sve vrste kožnih oboljenja, krvnu sliku dovodi u normalu, leči reumu, leči čireve i mnogo toga još. 40 minuta je preporučeno za odrasle i 40 minuta menja 3 dana mora. Za decu preporučeno je od 20 do 25 minuta i potrebno je više tretmana u zavisnosti koja je bolest u pitanju, odnosno koji ćemo program iskoristiti da pomognemo određenoj osobi, odnosno da bi došlo do potpunog isciljenja. Preporučljivo je od 12 do 15 tretmana na 2 do 3 meseca da bi došlo do potpunog isciljenja. Slana soba leči, kako kažu, neke neizlečive bolesti, tu je psorijaza, osteoporoza i posle određenog tretmana, potreban je taj tretman, recimo odraditi 15 tretmana da bi došlo do potpunog isciljenja. Leči isto sinuse 100% efikasno. Deca od 6 meseci do 24 meseca koristi se program broj 1 i tu je najmanja koncentracija soli. Postoji halogenerator koji nam pruža i šalje so, odnosno kao dim, zdrobljenu so, medicinsku so, i to je u stvari taj dim koji nama pomaže pri isciljenju. Kristaloterapija je jako malo zastupljena kod nas, međutim to je jedan vid alternative koji može da pomogne svim ljudima. Poželjno je uvijek raditi prvo, početi u stvari sa kristaloterapijom po čakrama. Pre čakre ja koristim bođe kamenje koje se stavi u dnu tabana i negde iznad glave pri vrhu.
Slavna soba može isto da koristi za kristaloterapiju. Kod nas u Srbiji niko ne primenjuje. Da bi efekat bio potpun, potrebno je pola sata do sat vremena odraditi, odnosno pokušati osobi da otvorimo sve čakre, da izbalansiramo levu i desnu hemisferu, a efekat je jači zbog soli, zbog joda koji sadrži i bela boja koja zna u potpunosti da se opusti. Kristali se isto stavljaju po čakrama, koristi se Božje kamenje sa kojim ja uvek počinjem kristaloterapiju. Potrebno je 20 minuta i ni minut preko da se drži Božji. Znači u dnu stopala i iznad glave. Dalje po čakrama radimo i postavljamo kristale i potrebno je da osoba od 20 do pola sata bude u tom položaju sa čakrama i da doživi potpun mir. Slana soba, pa to je raj, samo kume da koristi da uživa kao ja i moj prijatelj Draško. Zahvaljujući Draško ovdje uživam. Što je takav
veselan, ja da volim što je tada veselan. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Pod sjajom zvezda i mislim da nam je bilo lepo, da ste lepo opustili, proveli i gledali i uživali. Sutra novi dan, volite se ljudi, u zdravlju se gledali, svako dobro, pozdrav Draško Ćimović, vidimo se za 7 dana. Ćao, nema više. Što devojke za mnom lute, šta mi znači Danijela u moje usne drugovi ljube, šta mi znači Danijela tvoje usne drugovi ljube, pijano tuge, pijano vole, ko srca tvoja, razočaran život, razočaran sreću, da volim drugu. Ne mogu i neću, pijamo tuge, pijamo vole, srca tvoja, razočaran u život, razočaran u sreću, da volim drugu. Ne mogu i neću. Što pričaju da se kaješ, šta mi znači Danijela, usne svoje drugove daješ, šta mi znači Danijela, usne svoje drugove daješ, pijano tuge, pijano vole, ko srca tvoja, razočaran u život, razočaran u sreću, da volim drugu. Ne mogu i neću, pijano tuge, pijano vole, od srca tvoja, razočaran u život, razočaran u sreću, da